voin August ni som thum pakhat zet chu LS Mangboi thi na wangin ngai tuana akal thuya ramle namta na in pek na hi alova sang tak em Zofate Inpumkhatna lam hoi ram ngai hla tam tak phwa tu LS Mangboi lungdim kan chanta chu apoi wong ani ma se ani ero pheng phelep nu payanga zamral ve mai lo tur hring nun Zofate tan anhut chia a adam chung rei lo te a khan Zofate thin lunga thu asoya ala soi zel don chau ani LS Mangboi lungdim hian pathian fakna hla zali ayatam ram ngai hla za somli chuang le lusun khohar hla za ni lai asiam mana meini thum buai ma Zofate khovel deng chuak thei in then thei kan ni lo ti hla athu cha te ama kan riat reng nan kan vong reng don nia Zofate Inpumkhatna ngai poimo tu LS Mangboi India sarkar le meitei ten thingthem hnolin min hnol ma se engkim siam tu pathian hena khwa le tuidik tak nain muang ten chatuana tan chol to rokhai ko komi in biang na nei atum lo August ni som ni panga ko komi palai mi som pathum ten Union Home Minister Amit Shah anjuk mutum khan demand pariat an thlena narco terrorist kuki te thunun tur suspension of operation agreement thiat displaced ten inle lo an lua le thainana malakna ti chak national highway honle zirna ina hun khwar central force te mundanga son manipura NRC kalpui poppy plantation ti chiat vek ti te an thlenani Amit Shah chuan tharum thona atop thainan ko komi chu kuki tenen in biak na nei turin alongen bok kuki ten min bai reng chung chu in biak na kan nei lowang tharum thona an ban sana thupa an choi huna chau ko komi le kuki te kara in biak na aom thayang ti in ko komi convener Jitendra chuan nimin khan chanchin bumi temha a asoi kuki tela chuan ti swal kan nei pui kan ti du lek dona Union Home Ministry berin tripartite talks huai hot atum si lova pol ni te du thu chuan in biak na hi aom nguarang minute somlek assembly session kha claim han soi belle ila tharuk chungin assembly session voi khat an ko thei rama chu po minute som emo minute som pakhat lek chungin atop zuya minute som pakhat chunga assembly house athil thlengte kha dan palzut na vek alani zui PWD Minister Govindas Konthauzam chuan press conference na in opposition MLA te chu assembly session ti thuan op tua apu zuya mi puite hi engma hrelo angmain biren sing nau te hian min ngai ani Business Advisory Committee khan assembly session kalpuidan tur apuanga zona le channa hun aom lova Manipur boina soiho na tur aom heklo Assembly in resolution ala niom taka soite kha dan ponami vek ani Amit Shah le Sambit Patra khan BJP MLA te kha minute sombak hausa thulo turin riat tirna anlope an hial mai thei Parliament monsoon session khan BJP sarkarin Manipur MP le BJP MP abikin North East ami te chu Manipur boina soilo turin thuron ape ti kan mu a khatyang deu khan BJP MLA te khuwa khir anni a arang thayang bera session ti top kha Assembly Speaker TH Satya Batramo phurna ani Chief Minister Biren Singh Khan minute ni chung House Address resolution aron siam hal boka House Address le resolution move hi ain zom ngai lova tum khatanai ani ngai lo resolution pass dan tur hi Rule of Procedures and Conduct of Business Rule number 105 le 107 a chiang takatar lan ni in Biren Singhan resolution apas puidan kha dan ponami ani Chief Minister in resolution amove thailova Speaker in resolution pass turin amove zok turani a Chief Minister Biren Khan Speaker na athok telti na ani Assembly session ko ani dan hrim khan dan apalzut sa to a session a po khan dan alal to lova Biren Singh alal ber ti kan mu Meitei politician hun tumsari lai MLA lo nito Minister Hui Okram Joy chuan Assembly session nei ani dan kha apom lo hle a dan lo le thilza thla kani Manipur Governor hena
session kha pomlo turangen na siam kadu ti in nimin khan press conference a asoi he an press conference a hian meitei politician MLA hluile party leader te antel nualani Congress right to pi Chidambaram chuan ti hian asoya Manipur Assembly session khan Manipur boina kalmek ti lo thildang zong member lui thi te Chandrayaan 3 le meitei ISRO scientist te a hreveka apoimo ber Manipur boina ero atheng hil hlo ani ati Kuki tribal group te point Manipur governor hena August ni som ni pakwa session kha dan lova ko ani mai ba ka dan anga kalpui ani lova minute somlek session kha nol turin le September ni thumatangin Manipur chu president's rule hnuaya thainan central sarkara recommend turin ngen na siamve ila athaume Tuntrum news analysis a chuan join in P council din ani chungchang kan ngai thladon ani Zomi Council Mizo People's Convention mar in puile kuki in P10 join in P Council and din leta August ni somthum nimin khan chanchin bengver deu mai kan hua Zomi Council Mizo People's Convention mar in puile kuki in P10 join in P Council and din thu ani thulak nai na tarlan danin join in P Council and din chan chu zona thak mi pui namzia rangle ram zolen hum hal tur ani bera tin India Ramdan Hnuaya separate administration swal chwa an tumbokani join in P Council office bearers mi pakwale executive members mi pasari thanle ruat annibok office bearers te chu chairman CH Azang Khongsai vice chairman zone ke ngai te ke wanal rin liana thanglun mar secretary thangbiak lian hangzo joint secretary upa artona khobung treasurer kelal dongliana Secretary INPR Kai Khop Gangte Spokesperson S Lian Boy Vai Pheite Anni Executive Member te chu Zang Mang Haukip Chinswan Lamzo Polal Chan Hima Albert L Ren Thai Reverend Rom Hinglin Pakhung te Reverend Dr. Vilang Hak Thang Anthony Lian Boy te Anni Join in P Council JIC din ani ta hi thillom omtak ani rualin alom omlo na lai dark side po a omve bokanga clear dan chinhi om theite tarlan kan tumdon ani athat nalam han soi masa ila indigenous tribal leaders from ITLF hi jun nikwa kum sang ni som ni pani adin ni in paite tribe council kuki in pi simte tribe council Vaipai people's council Mizo people's convention mar in pui united zo organization le gangte tribe union te din ani ti ITLF website atangin kan hu a hetiang em yan meitei le zona thlak te kara boina aum theipo kan rin phak ma adin ani angin ITLF a hian tribes apex body sang ten ngai tuana kan lo seng lem lo ni in alang meini thum boy nuwa in din lok na aum lo wangin pol omsa ITLF chuan lo thei lovin ma aron la chove a amaro chu tribe apex body then khatte che dan enin ITLF du khop lo na emo rin tok lo na aom nia riat na aom to ani August ni kwa Union Home Minister Amit Shah anjuk mu nu phei khachuan ITLF hian thom anei meu to lova ITLF website po are tlok tlok maya athak na tur niom tak pol andin rinna kan lo nei sa to hrim ani tin Union Home Minister Amit Shah point separate administration chungchanga ITLF abedu lo boka SO Group 10 Home Ministry hena ITLF nen in bezok ro anti du box silo SO le ITLF hi karnei sa an ang rew mai ni tin ITLF noya women wing student wing media cell te din nima se news bulletin lekpo update mumal tak kan pe reilo khopa kan phu reilo reti a riat bok ITLF hi zone ha thak ten in lungrol taka ma kan dom ho theina ni se tin kan ngai mo thu kan soi ve fowa amaro chu mai ni thum boy ma lo om to ani angin tunang boruak sang tak hun khir tak min par tlang pui tur chuan tribe apex body ten kan ringam cha lo ti tuna alang fia ta mai ni thum boy atanga khali deu tho aliam nuwa zone ha thak tham tin tribe apex body ten lungrol taka tho ho na kan siam theita hi alom oma thatharin separate administration lam hoin kalsiam kan rel theito tura ibei sei phot tiang chuti line ITLF din mun tur hi kaini chuan kan rephawe lova
join in P council kan lunga oi tak zet chuan adin tu te vekin ITLF din hun po kan siam rem angaya thiat emo amhalak na tur kan tuk sak emo ani lo chuan ITLF le JIC kara in ngei lo na ala om thei engpo ni se separate administration kan hu theina na chakzo kam malak na om thei na turani phot chuan join in P council hi kan welcome hle ani le lama chuan ITLF ti chak emo tuai thar tum lova join in P council JIC din ani tamai hi tharau lam na tho mak tak athlengani ngot lo chuan minol pui makti ating lo thei lova ITLF anga phur takam hala tu te khan JIC hnoya anla phur chunjom zelangem ti chu hunin ahrilanga ITLF aya JIC din atulna mutu tem halak na po kan hu chho zelanga ITLF anga kan lungoi lo na te chinfel ani lo chuan ami ringte kan lapang ngai veka engwal kan an pha lem lo theibong join in P council din tura mala tu te hian engril runge an put ti po kan thelova until tum pani atanga lo welcome ringot po adik lo theibok a phen behind the scene thil top noktak ain zep lo ram kan be sei JIC hian road map malak dan tur duang thap sela BJP sarkar laka kan ril ru put mangthlenga en non a hun to thalilai hun kan mangliam to a khamichunga kan malak na le kalphungte critical observation chik taka kan en non a poimo chuta chuan engzo nange a om enge kanin lungrwa lo chan eng tribe tenge lungoi lo enge an hlo thon ti te ngun thluk taka analysis kan nei atha ang chumi nuwa malak na turte hypothesize hetyang hian ti ila enge thleng thei BJP thlop zel ta ila engdin huna nge kan tla ang dozo kila kan chan athezo kangem ti te zir chian apoimo bokang kan vai pom tlan malak na tur kan duan anga kan kala kan lal ho chamta chewani point input ton na aum thei lowanga nam lian jok din kan ngai ani zori unification hi alo poimo khop mai ti chu kan testimony ani to ang